kumno. Ngimut ba kani kajaka akan lain o kajong. Kumno beong. Saan? Ano salamat ka na? Sanya kan ini pelajur lokal pa. Nga naman piday kibahi mo siya. Piday ban kinoksyon. Wat bun ya, sanya kan Susan. Wasan na lelero. Nalalero ngam sanya. Sabah, malam siya yung ulang jangan. Tetapi don kam kisah gano-gano ngan ay. Nun kami kapisa. Nun kami pansanyang ni. Ngam sanya. Pansany. Punya BU. Ayan itu kaduli ngam sanya. Jauh. Syan. Kababangan do iki warok bani kabangan do ya pi. Oh, garu. San, kau boleh berpilih ada pesan. Syan. Oh. Susan. Ijum. Ya kan ingin ada sesuatu juga lah. Langkit bami syat syukur yang adukan ni. Baca ni. Ngam ip pa. Andre ya kaspak ke bapadon. Thôi ta khai maraja. Ani ga tu ya kan ni pa. Minum pelajar pa. Syan boleh pilih kum na nga. Siyam ka ba ku are pelajar nga. Susan. 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 Susan.
Susah. Melah peniap ya kah? Kan sa peniap ya meru. Kumbah kelah peniap perlog jong me. Dia mami ba peniap perol jonga. Kumno kanya persutu. Piki. Masuk ngapa peniap ya me. Shan, buat peniap ya nga.